Yes, kanongere ngwereze ikaze ku YouTube channel. Nyuma yuko rero igihugu cya Afrika y'Epfo bagihagarikiye inkunga zose iki gihugu cyahabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump rwose ibi ngibi akabitangaza kandi abihagazeho. Hanyuma rero uyu muperezida wa Afrika y'Epfo Ramaphosa agiye gutakambira Trump wahagaritse inkunga yahabwaga Afrika y'Epfo. Akibaza rero bimeze gute mw'iki gihugu, niki cyatumye bahagarika inkunga zose cyahabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo perezida w'iki gihugu Ramaphosa yahagurutse rwose akajya gutakambira Donald Trump. Reka bari byo turebera hamwe rero, uracyari kuri Rwandan Future, kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Perezida wa Afrika y'Epfo rero Cyril Ramaphosa yatangaje ko yifuza kuganira ibiganiro na Donald Trump nyuma y'uko rero uyu Donald Trump yari amaze guhagarika inkunga zose akimara kubitangaza aherezaga iki gihugu cya Afrika y'Epfo, uherutse gutangaza ko yahagaritse inkunga zose yaherezaga iki gihugu cya Afrika y'Epfo. Igihugu rero ni inkunga cyahabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump rero ni inkunga yaherezaga iki gihugu yavuze yuko byose yamaze kubihagarika. Uyu Donald Trump rero ashinja Leta ya Afrika y'Epfo gutwara ubutaka bw'abaturage b'abazungu hagakoreshwa ibindi bintu bigiye bitandukanye, kandi bakabubaka bakoresheje igitutu cyinshi cyane. Ibi ngibi biri muri bimwe mu byababaje uyu Donald Trump, hanyuma akavuga ngo inkunga zose naherezaga iki gihugu cya Afrika y'Epfo ngomba kuzihagarika. Icyabimuteye cyane cyane, Donald Trump avuga yuko abazungu babaga mu iki gihugu cya Afrika y'Epfo babafataga nabi cyane rwose ku rwego rwo hejuru, bakabambura ubutaka bwabo. Ku wa kabiri rero Gashyantare 2025 nibwo Trump yatangaje ko ahagaritse inkunga zose Amerika yageneraga Afrika y'Epfo ku mpamvu zo kwiha ubutaka bw'abaturage no gutonesha ubwoko bumwe ubundi bugafatwa nabi. Yagaragaje ko izo nkunga zahabwaga iki gihugu zahagaritswe mu gihe hari gukorwa iperereza kuri ibyo bibazo byatangajwe n'abazungu babaga mu iki gihugu cya Afrika y'Epfo. Rwose bigaragara yuko bibabaje cyane, ndetse nawe rwose ibi ngibi ni ibitabura kuko babaza ivangura. Yego nubwo ku mugabane w'i Burayi bihaba, ariko rwose hano muri Afrika hari ibintu bimwe na bimwe tugomba kwigengesera, kubera yuko gukinisha umuzungu ndetse na n'uyu munsi ni ikintu kigikomeye cyane. Mu kwezi rero gushize nibwo Ramaphosa yemeje itegeko rishya ryo kohereza Leta gufata ubutaka bw'abaturage mu nyungu rusange. Icyakora ntibyafatwa neza n'abantu batandukanye barimo nabo mu mashyaka yihuje na ANC ngo itsindire imyanya mu nteko nshinga mategeko. Itangazo ryasohowe n'ibiro bya Ramaphosa rirakomeza riti twiteguye kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bushya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri politike nshya y'ubutaka mu gihugu cyacu ku bw'inyungu z'impande zombi. Ibi ngibi rero byagarutsweho kuri uyu munsi ubwo bari bakimara kumenya yuko Donald Trump inkunga zose yaherezaga iki gihugu yazihagaritse. Itangazo rikomeza rivuga ko Afrika y'Epfo ari igihugu kigendera kuri demokarasi, kimakaza ubutabera n'uburinganire, rikagaragaza ko Afrika y'Epfo itambuye abaturage ubutaka bwabo, rigaragaza ko ibyakozwe bishingiye ku mutekano ndetse n'amategeko. Ubwo yavugaga ko kuri iyi ngingo akoresheje urubuga yashyize hanze, uyu Donald Trump yashinze rwa Truth Social. Uyu Trump rero ntabwo yigeze agira byinshi avuga ku itegeko ryatumye ahagarika inkunga, ahubwo
kimwe rwose mu byavuzwe ni uko abazungu babaga muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo bafatwaga nabi ku rwego rwo hejuru. Ibyo ngibyo rero akaba ari kimwe mu cyatumye uyu Trump ahagarika inkunga zose zavaga muri iki gihugu. Icyakora Ramaphosa aheruka kugaragaza ko uretse inkunga bahabwaga muri gahunda yo kurwanya virusi itera sida binyuze muri PEPFAR ingana na 17% byiba ikenewe, nta yindi nkunga ihambaye itangwa na Amerika mw'iki gihugu uretse inkunga rwose babaherezaga yo kuba babafasha kurwanya icyorezo cya virusi itera sida. Mw'iki gihugu rero cya Afurika y'Epfo rwose ni igihugu cyibasiwe n'icyorezo cya AIDS, ni igihugu rwose usanga urubyiruko rwo muri iki gihugu rwinshi rurwaye iyi ndwara ya AIDS bitewe n'ubusambanyi buba muri iki gihugu. Uretse Trump ndetse na Elon Musk nawe ni umwe mu bagarutse kuri iki kibazo, aho yabajije Ramaphosa kuri X impamvu yahisemo gufata icyo cyemezo cyo kuba yafata ubutaka bw'abazungu babaga muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Reka rero turebere hamwe tunategereze tureba uburyo ibingibi biri buze kugenda. Ese koko Trump araza guhagarikura inkunga yahagaritse muri iki gihugu cyangwa n'ubundi biraza kuguma bigenda gutya, abaturage rwose bamwe na bamwe bari bifite iki cyorezo bagenda babiburiramo ubuzima. Iki cyorezo cya sida rero ni icyorezo gikomeye cyane kubera yuko iki cyorezo cya AIDS ni icyorezo rwose ikinini kimwe cyacyo ubundi dushyize mu mafaranga y'igihugu cy'u Rwanda kigura ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Gira urumva uburyo ari amafaranga menshi iki kinini kigura. Noneho ibaze ibinini babihagaritse bikaba ngombwa yuko abantu bose babinywa, bajyaga babanza bakajya kubigura, byagenda gute? Iherezo ryabyo ryaba irihe? Urumva yuko abantu benshi bakitaba Imana kubera yuko ibi binini birahenda cyane. Reka rero dutegereza hamwe nimba koko Trump ari buze kubagirira impuhwe akabemerera rwose imiti yabaherezaga iki gihugu yo gufasha abaturage barwaye indwara ya AIDS bagakomeza kuba bayibona, cyangwa se n'ubundi biri buze kuguma gutya. Donald Trump umwanzuro yafashe akawugumaho ntagire icyo awuhinduraho. Reka dutegereze rero. Uracyari kuri Rwanda ni Future, kora subscribe kugira ngo tujyage duhura mu biganiro byinshi bya buri munsi, ugenda umenya amakuru ajyagezweho hirya no hino. Ciao ciao, ugire ibihe byiza.